assembly vibro hagani kapor kum u MLA jong nong po constituency sim ya gani ka kabu nong ba kilat rai kubor nagabanta ban pansyai halor ki kubor ki belami hakini ki sising aski ha kabede bat ka status ka jong u surok umban apo nong po umden cadu sunapur kabajorong kumbasan pupra kilometer Bila jukran hagi por ki bela debru ba kani kelenti gede ka ba don kam ndo kata ka ba kentup ya kumba palat sispa sanpo tuli sinong di peron kam gede surok bolong kumu budlum na benta ga yo kot jongka dong na than umden barum ta te haga bedi bat ka jing persang jong iwe long kebi kong bindas im ibede hi personal protau bahing bahasam ijonga personally ibang itu ba halor kajing sim jong i yang senjam ban satangan haga bade ban pentre no sisendon ya kaneka surok lane baka sorkar kan ai no ya ka assurance in writing ya halor ka status jong surok na so ban pensyai kum u nong may kamat jong ka nong po konsensi nim syam na song that ban budin ya kinigikam nadu snam arajar arpo hadin jong ka klam jong covid kat kandai dum tu na sedang ban budin kawan nok election syam lala ban urlong menta ka snam ha ne ka kenti ka ba ka ba ka penjot wila budin ne ka kam but ngai kum u nong may kamat nglaju ya kendu ya menteri badi pej ba presiden song ki officer jong ke PWD na benta ban budin ban pendit penbiang ya ki estimate bit penbiang ya ki konsep paper ban pha ya ka proposal bat lale ya kata bat ni sutu aga jing persang ban budin ya ki kam pendroi kalam di surok kalam di school kalam di umbam undi ting marokani kala di ka projek ke kajorong san po 5 kilometer di kablong ke besuk benyo ya ka sanction ngelaju keren ni na ka posok po kum gi pa ba ni de ban yesha tang uso jong gajing yesha bogala ban poi so thong jong jing jong ngang khem song thai laga de ba ban keren hapo yung darbar thau an laga de ban budin dala de hapo secretariat la ne hapo PWD department la ne sa government ban keren yo menteri rang ba ban keren yo menteri beri pej ye ki kam surok kini na kapo so por ngai budin na marangai la de ro ngai lang ba ne ka surok jan man ngasi nga ban ya masutu ide ujing kan no tam ki pang bestom nang ta ki bai be school ban kom ta te de ka status ujung ni kwan pensai ki ba bo pi bang habban ni sha hi se ki don ki bong ba kan no su ni sha de ni hak ibn ni sha abang pat yo kom de ko suk mon ong mga menta kan long no wadi ka sarkar mga ka don ujing penmang mga naro kin habban ab dia ki approval habban yo ka sanction ki don ki paperwork ki don sim ni por de ka jing kentu ko jonga ya ki pet ba nungkong ya ki pet ba in sobha ban yesha pet ba jong kan dong ka than ni jong ni borok sekata ngi la yesha de ki pho snem medu perbapat long MLA menga ko surok kalong kum tu hi mentah jong MLA jong ala persang ban sibuni senjam ban yo surok ba ka kham he kan intermediate lien nadu nongpo hadom dan bat sidosa sonapur de menagini ki sausngi laisi sausngi rong dang dab ban ya keren chwa ban marsen kut keneka code of conduct ngala ya kendu badu menteri badi pej ya katanat surok ni kendu ek officer ngada ya keren bat ki makum bangarang pensai hakini ki sisngiru haga badi bat ka proposal ka banungkong na donor ka di 10 kilometer bat bahadin katu ya ka basa na 2 kilometer ka bakadwe sadu ka basan pupra ka jing penmang galong na wol bang lane na ka PMGSY kendai keren hakini ki singi menero ngadang follow up ya kan kam badi pej hakabana kaliang jong donar ru nalor katung 10 kilometer indang yo susu mentakan poy doa umden lene kala apen cross ya umden kumba arpo kilometer kan poy kan ka jing penmang nagaliang jongka Ministry of Donor dekane kade ka ba ki kot kisla kila kre krum ki konsultan kina deb banle ban ba nyo ban upstang ya approval hadin ba
ka ki menteri jong ka sarkar pedeng beripet ya ministry of donor sport ministry kin da shong office da kam galayat ber ka sarkar pedeng magini gede skim ka bahe kam de ka berit te ngi ham panesha te kala poi hangta ngam ong bala hiyo e sanction ber menteri no te hendrei kumbala ban suthu kemot bakat kum ka assurance nau menteri bagi jingai budin gi jonga kalong bakan ni kan long bajing shui up tang ya kapor kata kati ka bang kwa ban pensai halor ka status jong kani bar ka banangsa na lor jong ding arpo kilometer sineng bar ka banangsa sedo urusan pupra kiwi jilat kinti bu ong ipi na ka wolbang gede bladon lupa ka proposal ka basa kalong bestang ban up bakan ka sarkar kan sign agreement bar ka wolbang hadin bag sarkar pedeng kila don ka kabinet ka babiang kanang baga sarkar jelah baga yo pisah kin suk dan menteri ya kini ki kam de ka bahakmat de gede kata ban halor ka jing syatkan ka jong i kong BCM na so ban karpat lalong ka bala aba in sange no namar ba nagaliang jong akum no bikmat ui budin ni naga pos ko ndi bang susong klikti nang ta nga karpat ro ya ki ba abanyesha ba ya ki maso ban ai kuble ye iru ibala simkia banai kuble na kabenta ki bralit solem ki ai men sim ber oso banai kuble magade ka kadika common cause kadika jing don kam jungi kinong sok sinong jungi beli ai men sim kata kadika kam go baha kam lili dan de jing kerpat junga kalong bin sange no ya kadika jing sathan akaba in priang ya kadika jing penbek bagi jing persyang maha kesensyar pajba ngasuthu ngimla ban khang ya ke ka bimut ban le nagalang junga ngadantang ban kerpat ba in wengno ya kejing satngan ba in priang ya kejing penbet malagal yang dong PUD department ru ki lapun kere ikot kisla long bau DC lenel mag PUD department odap keren ki bikin ai ya ikot kisla kanang bikin syania lan bikin subscribe ya ka status lan ya kejing ya linti jong kene ka kam kita kejing pensai mengadan halor jong kene ka surok nung po dan sonapur sajisin soban kerpan ye ki pa ba ban yesha ban yim aratin ban ong ba hakini ki banai kini ki snem ki banwan ngin la ban punur long ye kini nam tang jeng ban pe jong pa ba bat i wala de ban keren ni the phone wala de phone ni ke ga ba i dan ban pensko ke jeng sko ga badan i ong kwa ban yo da kan jeng tho de jeng tho tananga da ngam la ban ai ngam don authority ban ai de jeng tho na ga leng jong dan dari ka PUD department ya ka status report kila ban ai ya kata ngala keren ki bikin sa IT di mendagasni kin IT ya kini ki kot kisla bat bangi kermen ba inhun ya kata bin ai ke jing trilang mangiran kam ke jing trilang kin ha ya tri rengka ba in pediang gini jing pendek bat balan kam ban ya kendo i le ko am ya kendo tangan ni dengan kolai minum step orang puru ngafun orang ong ya i jong em ngat dengan apa ya kata ka jing tho tang la keren ni badi ban ai jing tho ngala keren ya sekretari PUD ngala keren ya chief engineer ang tabadu menteri badi pej ya ka ngat surok ko ada ban ya keren ti la ai ka saran sing ba ila akun be kene message tu na ka benta ba ini lek ko ikat bala ban penurlong ya kene ka kam dan kam bani kendo ngase kendo i kam dan jing kata tande ka so ban karpat so da kene gelenti bala long ga bala ban withdraw ya ka jing syatngan bat palada ing withdraw kana kaliang jonga hapan ni jongan ngan keren ni ila dai sngap la dem sngap kata di long lai lut boy fi ni nom lai ban khang ya kamon balai lut haga sensyar baik ba kata ka jing mot ban le